Zonet Cable TV Pvt Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u GIG Motors Mizoram Premier League season som panina chu nei chun som zel ania nizang han league stage chu zo fel ni hian Zonet FC chon league winner no moi an choi Mizoram chunga football ma inelna lian le ngai hlutlo GIG Motors Mizoram Premier League season som panina chu nei chun som zel ania nizana in khel munom taka Zonet FC lamin point thum lo chuakin semi-final lo tum team sai khamakon FC chu goal thum goal nin an ne RG Stadium mall pui inkhel mu nom taka hian first half goal alut lova second half minute somnga pangana Vincent Laldo machuan Zonet FC tan ma an hruaina goal akhunga ma som zorat lang te chon minute somrukna an goal ni na khung le yin minute somruk parukna Vincent Laldo machon an goal thumna akhung le hemin no hian sai khamakon FC hian an nor zui zela minute somriat palina son ngai mo na chon an sipur ron su trenin an sipur aron su tren leya goal dang ero lubel zui talovin Zonet FC lam hian goal thum goal nin ne na an changa point thum an lo chuak hein khelain Zonet FC player poimo vanal hriat zola chu man of the match a thlan ane Tian GIG Motors Mizoram Premier League season som panina chu league stage big anzo felta Zonet FC chu khel som palia point som thum pariat nen league winner an ni ya Chanmari FC chon point som thum nen panina ni chungin league khar ve bokin MLS FC chon point som ni pahat an ni ya Thar FC chon point som ni nen palina ni chungin league stage chu an khar ta ane Zonet FC Chanmari MLS FC le Thar FC ten semi-final an lut zui bok season tharlo turatan sai khamakon FC le Mizoram Police FC te chu khel chun zom zel turin an tling boka Kanan FC chon point som pathum nen relegation playoff an khel angai dona among bera SYS FC chu omien Mizoram Premier League season thara an mel kan mudon talo ane Mizoram Premier League season som pani na semi-final first leg he Tunzer top ni hian nei ani dona Zonet FC le Thar FC te in machon don in tlailam darlia anni hi anin machon don ane zandar sarire chanvea Chanmari FC le MLS FC te anin machon bokang Thar thole ni tlailam darlia MLS FC le Chanmari FC te anin machon don na Thar FC le Zonet FC te zandar sarire chanvea anin machon bokang Zonet District Football Association both say second division league in nelate chu voin khan nei chun zom ane Zonet District Football Association ina an both say second division league in nelate chu nei chun zom zel ania voin lamai khel mu nom taka Bethlehem Vengthlang FC chon ne na changin Horizon FC chu goalie goal khatin an ne hein khelain Horizon team tan vanal manga izolan an golom chun akhunga Bethlehem Vengthlang team tan hian lal manga izola ramnun siama niki LR ro khu mai baka reki laltan puiten goal an khung ane harsalu tuklo hian point hum an lo chuak in khel danga chite veng lam point hum lo chuakin zema bok not FC chu sikhat fain an ne he in khela hin chite veng FC team tan minute som sari patni na lalfam ki machon ma an hruaina goal akhunga goal dang lubel zui talavin lalfam kima goal khung manghian chiteveng FC hian point hum an lo chuak ane anni ho ba ka hian Mission Vengthlang FC lam point hum lo chuakin first battalion MAP academy chu goal ni goal khatin an ne hein khelain first battalion MAP academy tan minute som palina lalrin lu chon ma an hruaina goal akhunga Mission Vengthlang team tan minute som li pariat na vanal mai zola chon an sipur ron su tin minute somruk pangana MS donglian chuan Mission Vengthlang FC tana an goal ni na le ma an hruaina goal aron khunga goal dang lubel zui talavin Mission Vengthlang FC lam hian goal ni goal khatin ne na an chang hein khela hian Mission Vengthlang player poimo PC lal ro chana chu man of the match a thlan ane ni zangkhan Europa football ma innel na lian le ngai hlutlo UEFA Champions League chu nei chun zom ania Arsenal le City mai baka Barcelona le Paris Saint-Germain ten an king puite an ne
ni zana in khel munam taka hian English Premier League lam atangin Arsenal chan olsam taka point thum lo chuakin an khingpui an mi khwal Atletico Madrid chu silify ngotin an sop he in khelain Arsenal team tan Victor Gyökeres on minute somruk pasari na le minute som sarina te goal akhunga ani ba kain Gabriel Martinelli le Gabriel ten goal khatweve an khung boka Arsenal tuklo hian silify in ne na an changa point thum lo chuakin table apo khel thuma chakvekin point ko nen pathum na anom zui zel ane English Premier League club Manchester City lampoin Arsenal tuklovin point thum an lo chuaka mol nei tu Villarreal chu Sydney fain an ne hein khela minute som pasarina City tan Erling Haaland chon ma an shroina goal akhunga minute som li na Savin ho siam sak atangin Bernardo Silva chon an goal ni na akhung le tihian City lam hian Arsenal tuklo hian point thum an lo chuak table Thar bera po City khel thuma tum ni chakin tum kha draw result an neya point sarinen pangana anin suan chau ane anni ba ka in Spanish La Liga champion nai Barcelona lampoin olsam taka point thum lo chuakin an mikhol Olympiacos goal khatin an ne hein khela hin Barcelona team tan Fermin Lopez on hat-trick asiama Marcus Rashford chong goal ni khung ve bokin Lamine Yamal chong goal khat akhung ve bok Olympiacos team tan kabi chon an golom chun hi akhung ane tihian ne na chang team Barcelona lam hi khel thuma tum ni chakin point ruknen pakwana anin suan chawa Olympiacos lam ero table point khatne somthum panina an chuk thong he in la champion lai Paris Saint-Germain lam point olsam taka point thum lo chuakin an khingpui mol nei to Leverkusen chu goal sari goal ni ngotin an sop Leverkusen team tan hin Alex Garcia chon goal ni akhunga Paris Saint-Germain tan Desert the Way chon goal ni akhunga William Paco Nuno Mendes mai ba ko Osman Dembele le Vitinha ten goal kha theu an khung boka olsam takhin point thum an lo chuak tihian Paris Saint-Germain ni khel thuma la chakvekin point ko nen ma an hruai zui zela avan doizok Leverkusen lam ero point ni nen somni pasarina an chuk thong English Premier League club Newcastle United lam point thum lo chuakin Mikhol team Benfica chu sethum fai ngutin an ne hein khela hian Newcastle United tan Harvey Barnes minute som sari na le minute som riat pathum na te goal akhunga Anthony Gordon chong goal khat akhung ve bok tihian Newcastle United thi khel thuma point ruknen pasarina anin suan chawa avan doizok Benfica lam ero point la lo chuak lovin somthum palina anom thong Italian Serie A champion line Napoli lampo anmol phawa mol nei tu Dutch la PSV chong goal nin an lo sop hein khelain Napoli tan Scott McTominay chong goal ni akhunga PSV team tan Dennis Men chong goal ni akhunga Ismail Sabiri mai baka Ricardo Pepe le Donretsten goal khat theu an khunga Napoli defender Alessandro chon an lama goal khat atilut pal bok tihian ne na chang team PSV lam hi khel thuma point li nen som pakhat na an chawa avan doizok Napoli ero khel thuma tum khat chaula chakin point thum nen somni pahni na anom thong UEFA Champions League in la te zanin hian nei chun zom anile do na darsom le minute som pa Athletic Club Bilbao le Karabakh te in machonin Galatasaray le Bodo te anin machon don boka zanlai pel darsom pahni le chan veya Chelsea le Ajax te in machonin Real Madrid le Juventus te anin machon don boka Sporting Lisbon le Marseille te in machonin Monaco le Tottenham Hotspur te anin machon don boka Atalanta le Slavia Praha te in machonin Frankfurt le Liverpool te anin machon don boka Bayern Munich le Club Brugge te anin machon bokang kumsang ni somni panga somni paruk season NBA chu tukin khan nei tran anita Thunder le Golden State Warriors ten nen bul an tran NBA season Thar kumsang ni somni panga somni paruk season chu tukin khan nei tran anita tukena in khel monum taka Thunder lamin na chang shramin an khipui Houston Rockets chu za somni panga za somni palin an ne he in khelan quarter ma saber he Houston Rockets lamin somthum somni pasarin an la quarter ni na po Rocket hian somni pasari somni pali la le hin quarter thum na Thunder lamin somni pali somni panin an la
quarter to ber hi somni pakwa somni pangaron la lein overtime period khel anga ya overtime period quarter khatna point som pakhat ve an thok chuaka aning khel tok le overtime period quarter ni na an khel nuwa ero thunder lam hi point khatin an sang hreta point som thok chuakin rocketian point kwa an thok chuak thonga thunder hi avan nei zoka an tangta ane nena chang team thunder team tan hian sai alexander chongkhel traperin point som thum panga athok chuaka jet homen chon point som ni pariat thok chuak bokin nena chan theinan hian an tho hlok le avan doi zok rocket team lama second chongkhel traperin point som thum pakwa athok chuaka mimalanga che traber ni ma se ati mero achan him zo talo ane tukina inkhel nu zoka Golden State Warriors lam point nena nen bul antrana anking pui Los Angeles Lakers cho za som pakwa za pakwa in an ne inkhel munam taka hyung quarter ma saber hi Warriors namin somni pariat somni pahnia unlock nu yin quarter ni na Lakers namin somthum pahni somni pasarin an la thunga quarter thumna Golden State Warriors namin somthum panga somni panga la leyin quarter to ber hi Lakers namin somthum somni pakwain an la thunga Golden State Warriors namhi avan nei zoka an tangta ane nen chang team Golden State Warriors team tan hian Jimmy Butler chong khel thaberin point somthum pakhat athok chuaka Stephen Curry chon point somni pathum thok chu bokin nenan chan theinan hian an tho hlok le avan toi zok Lakers team tan Luka Doncic chong khel thaberin point somni pathum athok chuaka mimalangin che thaber ma se ati mero achak pui zo talo ane NBA season kalmek in late hin aktuk zing hian nei chun zom ani thon na zing darli le chan ve Knicks le Cavaliers te in matchonin Magic le Miami Heat te anin matchon don buka Hornets le Nets te in matchon don bukin dar nga train Atlanta Hawks le Raptors te anin matchon don na Celtic le Philadelphia te in matchonin dar nga le chan ve a Grizzlies le Pelicans te anin matchon don na Chicago Bulls le Pistons te in matchon don bukin Bucks le Wizards te anin matchon don buka Rook le chan ve Jazz le Clippers te in matchonin darsaria Mavericks le Spurs te anin matchon don buka darsari le chan ve Trailblazers le Timberwolves te in matchonin Suns le Kings te anin matchon bukang khati zong khain fiam Chanchin Thar kan pon thei chu ani e